Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama Habibi Ahmad Channel. Ayo ikuti Habibi mencari ondel-ondel, Pop It, Squid Game, sama Tayo, sama bus Jakarta teman-teman. Wah, sini itu ada kandang burung teman-teman. Wow. Kita cari apa yang kita temuin teman-teman. Wow, belum kelihatan teman-teman mainannya teman-teman. Gimana ya teman-teman? Wow, belum kelihatan ya teman-teman. Coba kita cek di bawah teman-teman. Wow, sepertinya itu ada Upin dan Ipin teman-teman. Lagi bermain di kandang di kandang burung teman-teman. Kita taruh di sini teman-teman. Cari lagi ada apa ya teman-teman? Wow, itu ada ondel-ondel, ada warna ungu sama putih. Yang putih lagi dakum teman-teman. Wow, kita ambil, kita taruh di sini teman-teman. Cari lagi ada apa ya teman-teman? Wow, belum kelihatan teman-teman nih. Ada apa ya teman-teman? Wow, ada Pop It penjaga Squid Game, Pop It kupu-kupu teman-teman, sama Pop It baju teman-teman. Sama ada apa lagi? Wah, sama ada itu Pop It dinosaurus teman-teman. Wah, ayo kita ambil. Kita amanin di sini teman-teman. Cari lagi ada apa ya teman-teman? Wow, belum kelihatan teman-teman. Wow, sekarang udah kelihatan. Ada bus Tayo sama mobil bus Jakarta teman-teman. Wow, kita amanin teman-teman. Yuk kita taruh di sini teman-teman. Wow. Kita cari lagi ada apa ya teman-teman? Wow, itu ada boneka boba teman-teman. Wow, ada rasa coklat, vanila teman-teman, sama ada bobanya tuh teman-teman. Yuk kita amanin. Taruh di sini teman-teman. Wow. Sepertinya di sini mainannya udah banyak. Dadah teman-teman, jangan lupa di subscribe dan ditonton dan di like ya teman-teman. Dadah, sampai jumpa. Dadah.